Silav roj baş, hevar baş, hevan no, weke nûçeya deqeya dawî di nava rojê de pêk hat bi qasî 400 esîrên Kurd ê Rojavayê Kurdistanê îro serbest hatin berdan ji aliyê hêzên Şamê ve. Niha şahadiya wan heye em hema wext wan de nekin em biçin wê derê dîrek em li wan godar bikin ka mesele çi ye. Niha hûn zanin koma sêyemîn ya dîlgirtiyan esîrên ku di destê hikûmeta demkiya Sûriyê de bûn gehiştin hesekê piştî nîvroyê ji aliyê gel ve pir bi kêfxweşî bi coş hatin pêşwazîkirin lê xemgîniyekî ecêb xuya dike di nava gel de gelek dayîk, bav, xwişk, bira hene, zarok hene, fotoğrafên eqrebeyê xwe digirin li benda wan in. Gelo ew di wê otopêzê de hene tunene ecayîb hestiya rewşeke hestiyarî heye ka em li wan godar kin pêşiya van no. Rîca min ji we ew e guh bidin van şahediyan di nava gotinên şahedan de tiştên pir balkêş hene. Çend kes hê dîl girtîne di destê hêzên Şamê de. Di nava wan de çi qas jin hene. Niha ev koma ku hûn dibînin ji Helebê hatine di zindanan de ne şahedî dikin ka çawa tî û birçî hatine hiştin. Çeteyên Şamê çawa firqê dixin navbera esîrên Kurd û esîrên Ereb. Yani firqeyekî ecêb heye ka em guh bidin şahediya wan ji kerema xwe re. Vaya ez dixwazim wisa coşa gel jî bibînin hêdî piya dibin ka em binêrin ez dengê wan vedikim binêrin. وين كنت؟ حلب. حلب؟ كنت؟ بأي سجن كنت؟ حلب. كيف كان التعامل معكم؟ كيف كان التعامل معكم؟ كان في تعذيب؟ لا ضرب ما في كثير. هذا ابو ما بدر في السنة ضرب كان كثير؟ معاه في جوع ووسخ. ابو بدر السنة كان معاه كان في حدا من رفقاتك معك؟ ما شايفهم في كثيرين عالم شوف صرت احمد Mesela o naxwaze baxfe dibêje ez vedgerim Kobanê ez naxwazim baxfim naxwazim serê bikeve belayê. تركيا شو تركيا حبسهم؟ تركيا حبسهم كنت بأي سجن؟ سجن دوار الباسل. دوار الباسل كيف كان التعامل معكم؟ تحت الصفر. الناس ما يدرسون. علي يا حبيبي عندكم بيج يا حبيبي نابته شيء عندكم دي نابته شيء نابته هم منطقيين من الويدة اللي جابونا تحرير بداية كان معنا احمد عبد الله من مسلم بس سيامات عمودي بربو جبلية جبلي عندكم شو قيس حبسي هبون؟ حبسي برمون بس يا ابن جمع تاني سيسدو بينزا تقريبا هبو وحبسي برجي هنا حرب يعني تقريبا دردوري تحازور بينزا بيترجي هنا هبول هنا حبسي دون قشرفان هريك شربون هذه حياتي تشكوبانية
ناوێتە چییە؟ ابراهيم عثمان مصطفى من حركه قال هود كوبون يعني ام تحبس حلب لو تمام تعذيب لي خسرت ساكن ابو بس برشبون ابو يعني ودي مناطق شلون هونات ابو فرق ابو مثلا فرق جديد جاب فرق جديد ابو شنو مره ابو ما هون سموني دنا ابو عرب مره بن اشكال بيش ام جابيدو لما تخلق امري وان دوتنا قلتنا بشيكاتنا حابسه يعني المجل ما تغلب روي داره يقول تكر مانجي روجي ماكرا تكر مانجي نمي ماكا ما قرآن تخص ما بنا خدای کرا تقول تكر مانجي اشترى در نوكا يعني أبو فوق السما هنا الورا سبع عتورة كحطوري سبع عتورة جغرا ممنوع تشت ممنوع إيه زماني تنهض بنا بوري ما كي سفر كرا إيه كر إيه زماني تكشورة تدريس خاص تكرا يعني فرق جداي جامون هاك تعذيب ده خصنا تناس بنا ورانا بس إنه أول فرد حمات الورد أول ما ورا كرت برا شو قيسها شربان الورهان أجمع بالضبط أنا نظم شو بس هذول برنيكم ما تشوف جوابي دي سيست هذول هب كردو عرب كردو ها جورسي داركاتن ليش بوس بمكانه أول بوس هو من العام حلب الدوار باصر وإذا أنا مطمئن قلت تولي بحاولة راقي كر حبس راقي إنه نبي شيء راقي برنوسنا أما وين وإذا برودي ما جيش ما صوند جل ما جيش ما دولين يعني كامو يعني حر دم هون بتقريبا بري أمدار كابم سيشوريون درنو بما بنا يعني خوش مري بيع ما كامور بنو جد حر دريت ما كامور اهتمام مرة تنا فرق جداي وانت بقى انتماجة وانت بقى هاولتي ورحة هاولتي جامون وقتنا فرق جداي أنا انتماج بس قوات هم داخل بياك بس وقت ما هاولتي كل عرب تنا فرق جداي تدشيل لأنه اندماج بس فيش علامة بين اندماج وقت الشيء وتنا Hevan no tiştekî pir balkêş e binêrin ez tiştekî de nîşanê we bidim niha we şahediya van şervanên esîr we godar kir tiştek şahediyekê din hebû min dixwest ez bi were par vê bikim ew jî heqeten bandor li însanan dike şervaneke jin e serbest hatiye berdan binêrin ka çi dibêje والله هذا امكاننا 2026 ما هي كحجدي ما هي دمك راقو هاتا بندسكرن ام هاتن دور پیشکرن ام چهار حواله جن و چهار حواله خورد ام قادر ام هاتن دور پیشکرن ام هاتن دور پیشکرن دو دور پیشکرنه دا ام هاتن گرتن نه بس چاتن هات نما عشیرت جیل مرابون جبر وسه جام وی تشتی بیر ناکن يعني بلكي سما حمد زندانه دا چبونه يعني ام پر تنگ ببون يعني آزادی ما چا امنا ما خواهیس ندکر کنم انسانی که آزادن فشبر واسم هاتن ناکت نه نفگل خواه ما ام واد دایکانه گیشید که نه دایی که خواه از پر کیف خواهشم بس اما حوال مهینا گرتی شهید میکو شهید کتنی اما وی تشتی پر پیدیشم از بخواه نفکر ما بس اما به وی تشتی عدیشم او قاس دایی که از ره واتم او قاس دایی که دیگرین انا زم چه هستم به خافتنی وانا تعاملی وانا مرا باش بون بس اما دیسا هری داوی دشمنه دشمن چاوه دشمنه يعني دمك مرة تشتاق دكر بتجاوك الدشمن تي ما بميزة دكرن في تشتيش عم جبير ناكنه اما حيف هفالي خوشي فاقرنا او قص هفالي ما بدأ سي وانا تشيد خستن بعد ايقانات جبو چاش دلي وانا هاتا شوتاندن عم بير ناكن حياة داويش عم بير ناكن اما توزا وان جيراكنا عم بير ناكن يعني دفا دم داوي دا اما هفالا جي جمارا نبن آري کارش بر کد عم ده جبهه دا بردان يعني گور واسا جي هفالا منه من پشتا وانا قاون دكن يعني گوري هفالا كون گوري دشمن يعني افر كيف خاشن كم هاتن روجابا يعني گور واسا تعامل دشمن يعني چاو بيت دشمن لیدان ما نکر بس اما با خافتنی خو ام دیشاندن با خافتنی خو کیر لما دخستن از ارم تشتكي بفرسم او قص قل فيشوازي ودك هستين وتشنا وروجك يوصل شوا فيشوازي والله هستی مجبور من ناتشتك بس اما اوقاس شهید ماچو اوقاس برندار ماچو اوقاس کسی ما هات نگرتن يعني دلی مجبور انا دشوته مجبور من ناشوته از هیچ خانه فکرم نه مال بات خود فکرم دل مفاد دایکانا دشوته
بینی تو لوان را بکن بگومان اما تو لوان را بکنه بس اما دمک پیوسته حیام تو لوان را بکن انشالله با دولت کنه هاتی آبا کرن عمری خوی کم به اما تو لوان را کنه و اما بیر ناکنش باشه ام دکارم بی تشتی بیشن گرک نها هوانو تنه تشتکی وجد خوازم نشانه و بدم او جی دایکی که چوال کوری خود گره او جی ایپی بباندوره بنیرن دنگی ویجی وکم املی گودار کم پاشی ام در باسی مجاره کدین دبن سروکمار ایراقی هات هل بجارتن امی باسوی بکن و هر وها درزین لسوریه خواسری خواستنه ام گودار کن دیسا جی ام ایشا خانو بکن جبر که حتی ام نیشن ام دعوا مافی خاناکن دبی لسری مکوه دبی لحشی مکوه زاريانا لسرنا والضابوي اللي دحيلها من ماوي لازم والدانا من اوي الله بابا من ولدانا من والدانا من اوي الله تبقى في خوي قلتنا اوي لا ولك يا خوي عيلنا والدانا من دانا من دانا من اوي لا بابا بوچار مانوي ازم والدانا بنوي دانا قروي ام خورتي خوي جالك دخوازموي از بابي وركو دخوازموي تمر سقط اليوم خيدانا والدانا بنوي روشا ما اوه هوانو اف جی دایکی که میه لزاروکی خواه لأولادی خواه لهفجینی خواه دیگره ایکو دیل هاتیه گرتن امنه که لدرزیان جی تماشه بکن هوانو باشی هم در باسی ایراقی ببن اجبر که درزی جزووه خواه سری دخوازن قدر خواه بخواه تایم بکن سبراجا خواه بخواه تایم بکن نخوازن سروریه جغرافیا خواه بدن دستی وان چتین لشامه دوی چارچوه ده نخوازن دموگرافیا هر موانجی بگوهره چوا دموگرافی درزیان جهر موان دردخن عربان تینن دخن ویدره او جویه که رد دکن دبیجن ام دخوازن حاکم بن لسر جغرافیا خواه که امنه که لدنگی وانجی گودار کن باشه ام درباسی ایراقی دبن بالعز والكرامة يا أهل الشرف والكرامة يا أهلي رحم الله شهدائنا الغوالي اسأل بصوتك وارعب الموت والخوف اليوم واقفين وقفة عز اليوم صوت الناس والحرائر والأحرار لحاله عم يحكي الحقيقة عم يحكي موقف أهل الجبل واحد مطالب ووحدي ما بنحيد عن حقوقنا ولا بنساوم لا عدم شهداء از هما ترجمه بکم چه دبیجه هوانو نها شنین سویدای چوا که هون آنها دبینن لسر اکران ایرو هاتن جمعه بودو به خواه پیشاندانه که خواستن قدر خواه بخواه تایم بکن او جوره که خواه سریه هر وها خواستن که حکمت هزین خواه جهر موافق شینه کوشبرین درزی بکار بن وگرن جیواری خواه درزی رینادن کل واری وان دموگرافی بگوهره یعنی رینادن که درزی جواری وان ورن کوشبر کرن و عرب ورن شوناوان جنه که خواه پیشاندر که نها و دید لسر اکران جا آجانس آن هایره تشتی که پر بالکش دبیجه دل مروان شاد که دبی ام جدا خوازین خانای نخواره ام بازار لسر حقی خواه مافی خواه ناکن ام بازار لسر شهیدی خواه لسر گرتی خواه ناکن مافی میه ام به رومت بجین ام لسر سکنه که ام به سکنه که رومت ام دخوازن نشان دنیا عالمی بدن اف سکنامه سکنه که به رومته وکی دن اف جامیری که آنها اون سر اکرانی دبینن جی ناویوی زن ابو سرحانه خواه پیشانداره که دره اوجد بیجه ام دف جه عرده خواه جگنده خواه برنادن پشتی نه مه جه کوشبریه و ویران کرنا مالان ایدی بلا هزین اولکاریه و هر وها عرب عشیرین عرب جگنده مدر بکون جگنده روژاوا و باکور در کون دوی وگره بلز مافی دیار کرنا چاره نوسی پیک وره یعنی ام بکاربن قدر خواه بخواه تایم بکن وکه درزی دبیجن
ev jî bi vî awayî bû hevanno anha em diçin Iraqê. Li Iraqê em dibînin ku guherinekê çêbû doh me reaksiyona Rêzdar Mesûd Barzanî ji were gotibû. Yani beriya hilbijartina Serokvezîr dibe mirov lez neke ji bo hilbijartina Serokkomar li îro li parlamentoya Iraqê hilbijartin çêbû, dengdanekî çêbû. Nizar Amedî bû Serokkomarê Iraqê. Bixwe ji Amediyê, lewma navî Amediyê, namzetê Yekîtî Niştimanê Kurdistanê yenekê Nizar Amedî weke Serokkomarê Iraqê hate hilbijartin. Nizar Amedî digera duyem ya hilbijartinê li parlamentoya Iraqê de piraniya dengan bi dest xist. Her wiha Partî Demokratîk Kurdistanê PDK tevlî vê denganê nebû. Digera yekem ya hilbijartinê Serokkomariya Iraqê de tun namzetî nekarî dengên pêwîst bigire. Ew jî bi qasî 220 deng bûn. Tu kesekî nikarû bigire, lewma jî pêdivî çêbû gera duyem ya hilbijartinan çê bibe. Li gorî encamên gera yekem Nizar Amedî û Musena Emîn ji bo gera duyem wekî namzetên Serokkomariyê man. Nizar Amedî di vê gerê de ya gera duyem de piraniya dengan bi dest xist û bû Serokkomarê nû yê Iraqê. Nizar Amedî ji bajarê Amediyayê bi ser duhokê ji gençtiya xwe vir ve di nava Yekîtî Niştimanê Kurdistanê de cihê digire. Dema ku Mam Celal Talebanî Serokkomarê Iraqê bû ji xwe û pêra dixebitî ji ber vê yekê jî di rêveberiya Serokkomariyê de xwedî tecrübe ye. Yani ez bawer dikim yani hinekî ji sembolîzêkirinê wê derkeve. Anha Serokkomariya Iraqê hinekî sembolîk e. Dengên ku her du namzetan bi dest xistine Nizar Amedî 227 denge, Musena Emîn jî 15 deng û dengê betal jî hene 7 deng. Di gera duyemî hilbijartina Serokkomariyê li parlamentoyê de 249 parlamenter amade bûn. Di gera yekem de 252 parlamenter ji bo dengdanê amade bûn. Hevanno di vê çarçovê de em anha çend gotinan em behsa evê jî bikin. Vê meseleya danûstandinên ku anha li İslamabadê li Pakistanê didome agirbesta di navbera Amerîka û İranê de. Hûn zanin İsraîlî jî beyan kirin ku roja sêşemiyê ew ê li Amerîkayê dest bi danûstandinan bikin bi Lübnanê re, ev jî agirbestekê din e. Anha bi qasî ku em pê hesiyan piştî nîvrê Rusya û Ukrayna jî dest pê kirine agirbesta di navbera xwe de pêk tînin. Yani agirbest îlan kirine wan jî hin girtiyên xwe teqas kirine. Berdane yani. 375 esîrên xwe li hev guhestine. Koşka spî ragihand ku şandeyên Amerîka, İran û Pakistanê li İslamabadê dest bi danûstandinên sê alî û rûbirû kirine. Ev gav wekî hewldanekê di asta herî bilind de ji bo bidawîkirina şerê rojhilata navîn tê dîtin. Berpirsiyarekî payebilind yê Koşka spî eşkere kir ku vê carê her sî alî baweke rast û rûbirû li hev civiyane. Ev yek di şîwaza danûstandinan de guherîneke mezin e. Ji ber ku Washington û Tehranê di çend hefteyên borî de tenê bi rêya navbeynkkaran û bi şiklên cuda ancak dikarîbûn mesajê xwe ji hev re bişînin. Li gorî agahiyên Koşka spî dane çapemeniyê şandeya payebilind ya Amerîka ya ji bo van danûstandinan însanên xwedî erkin. Yani dikarin qirar bidin. Baş e? Di nava wan de Vance heye, nûnerê taybetiyê Trump heye, Steve Witkoff, şêwirmendê Trump heye, Jared Kushner. Armanca sereke çareseriyekê mayînde ye, îşallah. Koşka spî navên endamê şandeyên İran û Pakistanê jî eşkere nekirine. Lê vê nîvroyê di bernamê de mecwara eşkere kiribû. Niha evcivîna siyalî di demekî de tê kirin ku Amerîka û İranê li ser agirbestekî 14 rojî li hev kirine. Armanca sereke ya danûstandinên li Pakistanê ew e ji bo vî şerê leşkerî çareseriyeke dîplomatîk û mayînde were dîtin. Vî şerê bazara enerjiya cîhanê rawestandiye bi temamî. Herem xistiye nava krîzekê kûr ya aborî, ne tenê herem cîhan jî ketiye nava krîzekê kûr ya aborî. Ev pêngava nû ya dîplomatîk çend saet piştî daxuyaniya Serokê Amerîkayê Donald Trump hate avêtin. Trump beyan kiribû ku artêşa welatê wî ya Amerîkayê dest bi paqijkirina mayînên deryayî yên li Tengava Hurmuzê kiriye. Ez bêjim qey zehmet e. Aniha gelek mayînên di binê Tengava Hurmuzê de hevanno. Xerîteya wan, nexşeya wan wenda bûye. Yani İran bixwe jî ew mayîn çandine lê nizane tam li ku diriye. Dibe ku mayîn cî xwe biguherînin di binê avê de,
ji ber vê xeteriyekê pir ciddî heye anha li ser dengava Hurmuzê. Rusya û Ukrayna jî anha dest pêkirine êdî agirbest pêk tînin di nava xwe de. Em hêvî dikin şerê wan jî bi dawî bibe. Her çend Zelenskî, Volodymyr Zelenskî hatibe Şamê jî hê jî hewl dide ji xwe re çeteyan peyda bike û bide şerkirin li hember Rusyê. Ev hewldanên valan e. Yani nagêje serî. Lê tiştek ku mirov dikare bibêje, Wezareta Parastina ya Rusya beyan kir ku 175 girtiyên şer di navbera wan û Ukraynayê de hatine hevguhestin, yani li hevguherandine. Ev yek di çarçoveya danûstandina sînordarkirî ya di navbera her du aliyan de pêkat. Li gorî Wezareta Parastina ya Rusyayê şerê Rusya û Ukrayna anha li ber sekinandinê ye, yani agirbestekî wê bike ve meriyetê. Wezaretê di postekî li ser platforma X'ê de got roja 11 Nîsanê 175 askerên Rusî ji deverên ku dibin kontrola rejîma Kievê de bûn hatin vegerandin. Di berdêla vê de jî 175 dilên şer yên hêzên çekdar yên Ukraynayê hatin radeskirin. Ev jî dike du cera 175, yani dusud dike çi 305. Wezareta Parastina a Rusya ra gihand ku hêzên wan li hemû eniyên operasyona leşkerî ya li Ukraynayê pêş ve diçin di 24 saatên derbasbûyî de zêdetirê 1200 askerên artêşa Ukraynayê hatine kuştin. Şer ew qas bê mantiq e. Binêrin hûn radibin 175 askeran teslîm dikin û di nava 24 saatên derbasbûyî de jî hûn 1200 askerên artêşa Ukraynayê dikujin. Yani bê mane ye. Watêya şer tune ye. Hevan bibin antimilitarist jî xilas bin. Nalet bînin, şermezar bikin li şer. Şer şermezar bikin. Mana şer tune ye. Ya binêrin yani. Her tiş formalite. Formalite. Anha li rojata navî jî bi vîr şeklî ye. Wextê ez dibêjim şer berxwedana milletan rewa ye. Meşru ye. Li hember zulmê. Wextê ku tu tiştekî qedexe bikî hevanna, ew qedexekirin îlana şer e. Di vê naberê de Emmanuel Macron Serokkomarê Fransayê û Tayyip Erdogan li ser rewşa Îran û Ukraynayê guftûgo kirine bi rêya telefonê ez bawer dikim. Tiştekî negotine. Tayyip Erdogan vikû vala daxife. Her tiştê wan jî formalîtê ye. Niha ême hevanno em li rewşa xwe binêrin. Serokwezîrê İsraîlê Benyamin Netanyahu êrişî Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan kir. Deqekî. Tam süper. Bisekine. Ez vê nûçê heta ji wara nexwînim. Ez xatir ji we naxwazim hevan. Em viya dayinin aliyekê. Ji kerema xwe re li bendê bin ez vê nûçê hema ji wara bêjim. Netanyahu li hember dewleta Tirkiye şer bida destpêkirin. Haqiqeten belkî ji bo fayda Kurdan biya. Binêrin. Em çawa antimilitarîstin. Lê însan dewletên ku êrişê Kurdan dikin divê tune bibin. Êdî kî wan tune dike ne mesele ye. Ka ji were çi dibêjim. Di hepsên İsraîlê de yek Kurdekî heye yan tune ye. Tune ye. Yek Kurdekî ji ber fikrê xwe, ji ber Kurdiyetiyê di zindanên İsraîlê de tune ye. Yek Kurdekî ji ber Kurdiyetiya xwe, ji ber tekoşîna xwe ya ji bo Kurd û Kurdistanê di zindanên Amerîkayê de heye tune ye. Kîjan dewlet Kurdan ji ber fikrê wan, ji ber xebatê wan ê siyasî bixe hepsê ew dijminê milletê Kurd e. Merv wisa pênase bike. Vê dunyayê de dewletên dijminê Kurdan kîne? Ê ku Kurdan di hepsê xwe de digirin ew e. Di zindanên İranê de Kurd hene, erê hene. Di zindanên Sûriyê de hene, erê hene. Di zindanên dewleta Tirkiye de hene, erê hene. Ev her sî dewlet sedî sed dijminê milletê Kurd in. Di zindanên İsraîlê de yek Kurdekî tune ye. Ji ber vê yekê wextê ku İsraîl sibê li Tirkiye bixe, zayıf bike, lawaz bike, vaya ji bo fayda Kurdan e. Çünkü dijminê sereke ê milletê Kurd tek dişe. Dewleta Tirkiye heta ku hin neweşe, heta wêran nebe, nikare jinûba xwe ava bike. Serokwezîrê İsraîlê Benyamin Netanyahu êrişê Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan kir, wî piştgiriya İranê kiriye û kuştina Kurdan pêkaniye. Netanyahu dibêje Tirkiye Kurdan kuştiye. Serokwezîrê İsraîlê Benyamin Netanyahu li ser hesabê xwe X'ê daxuyaniyekî belav kir. Vaya gelekî mühîm e hevanno.
سروکوزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو لسر حساب خواه ایکس داخلینیه که بلاف کرد نتانیاهو راگاند که اسرائیل دبن سروکاتیه ویده و لدیجی رژیم تروریست یا ایرانی و همو وکیلین و ین لحرمه تکوشین خواه بدومینه اف داخلینی دده مکی دهات که آگربسته که 14 روزی دنابر واشنطن و تهران دهاتی راگاندن ل اسرائیل تقاضی لسر دوماندن اپراسیون خواه دیگه امیشار خواه لهم بر ایرانی بدومینه سروک وزیر اسرائیل به تندی رخنه لهلوستین سروکوماری ترکیه رجب طایب اردوغان جی گرت گوت کو اسرائیل نوکی طایب اردوغانه نتانیاهو گوت دبن سروکاتیا منده اسرائیل و شر خواه لدجی رژیم تروری یا ایرانی بدومینه شر خواه لدجی وکیلین وی بدومینه او ریخستنین کو ایران دستک دده وان وکی حزب الله و الیمنی و حسی و فلان و بیوان او شر خواه بدومینه نتانیاهو گوت دبن سروکاتیا من ده اسرائیل و نسکنه اف یک برواجی اردوغانه کو آلیکاریا وان دکه حتی ولاتین خواه ین کردجی قردکه نتانیاهو دبیجه طایب اردوغان ولاتین خواه vatandaşı خواه کرد قردکه ها راسته وقتی کو نتانیاهو چما ویه که دبیجه çünkü ne ku zêde ji Kurda hez dike ji ber ku Tayyip Erdoğan weke raqîbê xwe dibîne lewma ez dibêjim hevando di navbera dijmin û raqîb de dibe merû firqê bixe İsraîl û dewleta Tirk ne dijminê hevin raqîbê hevin ji bo iqtidara rojlata navîn yani her yek جوان دخوازه ببه هزک هگمونیک امپریال لهرمه یعنی چقاش دستی وانته هز و قوت خواه تسیر خواه لسر هرمه زیده تر بکن ترکیه جیویت خوازه اسرائیل جیویت دخوازه و ناوی معنی که دجمنه هفنن بنا راقیب هفن چید کن هفو دو سوجبار دکن طایب اردوغان راد به دبیجه نتانیاهو یریشی فلسطینیان دکه نتانیاهو جی راد به نکوشی فلسطینی هست دکه تو درد طایب اردوغان که فلسطینیان به پاریزه تو نیه tamamen sextekariye. Derdi Tayyip Erdoğan ewe ku raqibê xwe İsrailê lawaz bike. Di mesela hukümdariyê de, di mesela hegemonya li ser heremê de. Doyê manê de dixwaze lawaz bike. İsrail ne ku ji Kurdan zêde hez dike lewma Tayyip Erdoğan sûcbar dike. Ew jî bi temamî ji bo lawazkirina Tirkiyeyê. Sibê du spe piştî Îranê eger dor were Tirkiye د دیزاین کرنا روشلاتا ناوین ده هیزن زده بقوت و هیدی ورن لاواز کرن یک جوان دولت ترکیه çünkü Türkiye جی ana هیزک امپریاله هیزا امپریال چیه؟ تو وقتی کو لحرم روشلاتا ناوین یعنی لحرم خواه اگر تو بکاری بی هیزن چکدار این وکالت بگری کار ده سر وان را شر بدی دست بیکرن و demek تو هزکی امپریالی تو خوازی حاکمیت خو لسر افریقای چه بکی لسر ولاتن روشتا ناوین چه بکی دولت ترکیه هزکی هگمون نبیا لسوریه چی کاری ویه دولت ترکیه هزکی هگمون نبیا دنوا مسئله نفتی ایرانی ده چی کاری ویه چما اوقاز به اصرار دخوازه ایرانی بپاریزه دولت ترکیه çünkü نخوازه ستاتیکو بگو هرالوی داری دخوازه çünkü eğer İran bikeve İsrail 10 kat heza xwe zêdetir dike. İsrail dibe hezekî pir mezin a rojhilata navîn. We demê Türkiye lawaz dibe, zayıf dibe. Eger İran li ser piyan bimîne, we demê hakimiyeta heremê di destê Tirkiye, İran û İsrailê de dimîne. Welatên kenda vê fasafî sone. Tenê perêwan heye ama mêjî tune ye. حاکمیت وانا سر هرم تونه عربستان سعودی هنه که خود بتینه او جی به تمامی دو کنترل انگلیسان دانه او آنها اسرائیل و به ولات سرکه ای روشتا تناوین اگر ایران بکوه تبی کنگید که به امنزانه و دمه چی دیمینه هزین هیمون ایل هرمه ترکیه دیمینه اسرائیل دیمینه اسرائیل دستور ناده که ترکیه به هز ببل هرمه محقق به هلوشه جبر به ام ملت کرد به ام عجله نکن ام مادام که ام سر خطا سیمن ام خطا سیم بپاریزن ام لجم دولت ترکیه جین هگرن ده دیزاین کرنا روشتا ناوین ده ام و ترکان به هورا نمشن ام خطا سیمین ده اصرار بکن و دمه
demokratik buna Türkiye, demokrasiyel Türkiye, kedikirna wan, entegrasyona bir Türkan ra dibên niha ne derdê me be. Ab Erebana jî. Dibe em xeta sêyemîn de îsrar bikin wê demê. Awisa ye. Madem me gotiye xeta sêyemîn, wê demê em bidomînin. Xatir cû xwazim hevanno, bi hêviya rojên xweş azad dem baş.